Evyu bikomanya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echuchire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kuganya kwa okole nkone bale fabric sofa sets echuchire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echuchire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali lya nyangena boigo ndabogwaka esimigwetrase chinamba chito echuchire enote sanolibere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sanolibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Uyakigima umwanchwa umurigereri nani karibu asekionga chinsa ibere litukolia lero litukolia ramisi chitaliki ni 15 na omutinyo mutangani umwaka bwejirwe na 2025 na namanga ntakaniki wa chinsemo ao ime na isko ya gusi kuba mono ingaki aba governor baganda kwa munungania kuba mono igoreli uko liaye omo controller of budget omo subati Dr. Margaret Nyakango liokogania huna amangana ya masomo anyakabuga koligeri gwabuye kuba mono chibesa kusobo tumekibwe chibesa kurwa the county amona yanda mangi haliganda kwanaki wa umoncho muligeri na kwaliganire ase ekionga chinsa ibere obo tuko obwarero chenigongoro ku Haroni Ototo nyangiri otokubata na kwantame menyelio nigakorwa Wilson Makoli kondo konyure tu na boko enda kutobwatia ase emitandao yaito ya Facebook na boigo YouTube Getembe TV Getembe FM na boigo na otole ase ensemelia yedekoda ya suku ase ime na isiko yense ya Kenya litangana kigima alina kwaliganirie ase ekionga chinsa ibere obotuko bwarero abagavana kumumochia omotineri bwe budget controller of budget kobwatakana amoneli ukoliaye already an Elimu Fund Act which the controller of budget uses to allocate to give money. When we made a budget, the first person who must approve our budget is the controller of budget. Ababwatani bekiombe kiabateresa gokora omogro ime county ya Kisii. Tuko na furaha kwamba tumeweza kukubaliana Kenya National Union of Nurses ambao wamewakilishwa na Deputy Secretary General kutoka Nairobi na tunashukuru sana. Egatia bateneri b'Kisukuru ime county ya Nyamira korera amakongo babeire bagwetira. We still need the boys dormitory na ende na wanta kitebata ba asante so mheshimiwa Steve Mogaka. Uyakima omwanchwa omo ligerali ama tukabiroka maiga yomo controller of budget omusubati Dr. Margaret Nyakango kubwatuka liuko lyokugania agoikiranigwa kweli chiko limanitkamna fourth schedule ye katiba ya Kenya ase ekoteba egati yemeremeliwa ibwente kokoriwa amo ne serikali nne nabo ibwente kokorwa amo ne serikali nge asanya tukbako rabna emerobelio ya masomo nigebaganire kuba mono ase university chi college amo nibo go chi secondary chibwento tendirwa mo ne serikali nene nabo igo amasomo ye chi skuru chi obundi chebinyoro nabo igo abana bakatenerwe amo ne county kubwatikana amoneli ukerio nigo egatia bagavana besokirie na kwamereria egetambo kerekio asabanya gabago tabna nigo kira chikore maria amasomo y'abantu abange
kuba mono kurwase chiama ta chistali kwenyara roboti oruo bunarogocha ase embeo. Abagavana nigo benyorire asa ko kubwatekana mono gochika kurwasa omutenderi bwe budget gusikondera budget wokugania gwikirania ensemo ya lichiko lya Kenya gose ekatipa liri manyikanite na fourth schedule gose ensemo ya kane lyo ligokwana igoro yemirimo eli serikali enene gokora amo nelia chi serikali chi county chigokora kolengana neli ukolia ya Dr. Margaret Nyakango nigo lichiko libaganete emirimo egokorwa na serikali enene na boigo elia egokorwa na serikali Chechi County. Schedule 4 Part 1 Number 16 nigegotebabuna amasomo ya university college chisukuru chobobundi chisukuru choboroso na boigo secondary nigo chirinze iyo bakoleri bwa serikali enene. Aboigo Part 2 Number 9 nereyatebuna amasomo ya bana bake ayo maingatebuna ECD chisukuru chobobundi chebinyoro na boigo obolendi bwa bana bake nabyo bire inse ya serikali Chechi County. Na kubwatekana neliukelio nigo bono chiserikali chechi county chiaboligwe okora okubwatana egati yabo amona serikali enene nyumatararokia okugania konde gwensi gwechibesa chogutumika ase sekta yechisemi kubwatekana neliuko elio lya Nyakango nigo obotutukanu bogochia kwenekiwa ase chipasari chechi county ekyo abagavana abange babiri bagochingira kubwatoka gochia asabarukiwa ime yechi county abo bali ase chisukuru ao na boigo ebirengo ao kolende abagavana nigo bamutiriye tambukirekyo asogotebuna nigo kirale malie ogosoma kwa bana bange bali batari kwenyara. Abagavana Simba Arati we county ya Kisii, Mugavana Peter Anyang'i Nyong'o we county ya Kisumu, Mugavana Gladys Wanga we county ya Homabay, na boigo Mugavana we county ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir negati abagavana bali banyatuka babakuru ebirengere byabo igoro yaliukelyo asabanyatuka babakubeka SAE libuko lyokwomereria egetambukirekyo. Asensemo yaye amokonyi b'omunyakirogo bw'ekiumbe abagavana Council of Governors oyiboigore omugavana bwe county ya Nyeri omosike Mutahi Kahiga nigo nere amomochirie Dr. Nyakango igoro yegetambukire nagotebuna chi county nchianjire neri chiko korosia ebiganja buna ekia elimu fund. Nyeri has created the health fund. Nyeri has created the EDF Enterprise Development Fund. Nyeri has an elimu fund. Within the Elimu Fund, we fund students who are going to secondary schools, colleges, and tertiary institutions, and even universities. There is already an Elimu Fund Act, which the controller of budget uses to allocate, to give money. When we made a budget, the first person who must approve our budget is the controller of budget. Abagavana nigo babiri bakwena chipasari gochia asabarukiwa bechikuru kuba mono university college na boigo secondary egetambukiro kia Nyakango nigo kia gosereiri omurobyo omugima mubekano county ya Kisii niwe yatumigete gwetane chishiringi chimilioni 200 ase omurobyo oyo bwechipasari omwaka weta bwechirubere na 24 tuwa shilingi milioni 167 ekitegerete milioni 78 tukue. Haron Ototo Nyaingire, Getembe TV. Togotigana na yu mwanchumo ligerali nigo abali bagochukugania abakoreri ase county ya Kisii bali nekibako kerali tukulia lero maiga ye county ya Kisii inse iyoborai buaye omo wasiri bobo chenu omusike Ronald Nyakweba kobeka okoigwana gusukikira okoigwana egati ye serikali ya county ya Kisii amo nabateneli bekiombe kia bataresa kama kitabuna Kenya National Union of Nurses abo konyabaro biri gochaka omugiro. Tunashukuru sana kwa niaba ya gavana wetu Mheshimiwa Paul Simba Arati na sisi timu inayofanya chini yake. Tuko na furaha kwamba tumeweza kukubaliana Kenya National Union of Nurses ambao wamewakilishwa na Deputy Secretary General kutoka Nairobi, na tunashukuru sana. Tumekuwa na changamoto ya mambo ya wafanyikazi ya nurses katika mahospitali zetu, na kweli tumeona kwamba ni jambo la busara kuweza kukubali ama kukubaliana na kurudi kufanya kazi. Ili ni watu wetu hapa ambao wanasumbuka, ni kina dada zetu, kina mama zetu na watu wetu. Kwa hivyo tuna furaha kubwa kwamba tumeweza kuzungumza, tumeweza kuelewana na hatimaye kukubaliana kwamba
mgomo wa wafanyikazi wa nurses uweze kukoma ama kukwisha, ile warudi kasini kusaidia watu wetu. I am therefore happy to say His Excellency the Governor, tumemzungumzia asubuhi, is very happy and appreciative of what has happened. Nasi kama wafanyikazi tuko chini yake tunafurahia kwamba mgomo umeweza kukwisha ili kazi ianze, tusaidie watu wetu. Tunasema ni asante na ni asante sana. Sasa watu wetu wafurahie na kazi iendelee ili watu wetu wasisumbuke. Asante. Of the Fourth Estate, I'm Morris Sopetu, the Deputy General Secretary, Kenya National Union of Nurses. I want to take this opportunity to thank the Office of the Governor and the county government through the Office of the DG for seeing it worth to convene the meeting that we have had since yesterday to today, when we have come to sign a return to work agreement after having a strike that commenced on 13th of this month. I want to say that we are grateful because it's a good gesture from the governor himself to have convened a big team involving all the stakeholders and the authorities to bring us on the table, and we have had a very good discussion. And I wish na mwanchu muligire togotigana nayo tokwirana wika ase county Nyamira nonya igatie cukuru kigende gochengera ogokoria buya amatemu a KCSE yo mwaka weta niga cukuru kinyinge kinyara tigendete gwetera amakongu ao ayunza chinde agochasona na ogokoria abuya gosebobe kwa matemu muligito vatika December nigatara ase ebunge ya West Mugirango kubwa mono ase ward ya Busamaro zanyaka bakumurikira igatie mechando ao cukuru chenseme chigwetera unabono okuborwa kwa machi ase cukuru ogotatuara nyumba cyoboraro gosechi dormitory nabo igo ogotatuara nonyene birasi bisaine saborkwa bagosomera roboti oruo mna rogocha asembeo nonye chisukuru chinyinge gochengera amachibu amayaya matemwa a KCSE nigo chisukuru ao anene korwa ase wadi ya Busamaro baisokirie na kwerera emechando eria bagwetera ani birasi bitu bisaini birasi tubwate biribire igoro bana kara bana bakuragere bakotena siku kara bakuragere bana yabe chari nenga kie embletwete baris ko wanto ko nyore ho yamayar ko biasana kurwase eskuru ye secondary ya Nyachururu egotoka ebunge ya West Mugirango nigo babwate oboremerwa kwinyumba y'uburaro yabana abamura asebono bagutumya enyumba ya mabati eyo erimaminja nerikiko boigo nigo barimeire ne laboratory egati yemechando ende emenge buna akwerera omwarimu omonene w'eskuru ejiga Ntinkana Dimoturi principal ya Nyachururu PG secondary school. The school now is a triple streamed school. It was streamisato as abana of 520. We still need the boys dormitory. Na ende na wanda kitego teba asante so mheshimiwa Steve Mogaka MP West Mugirango because now the promising in the course of this year kwenye oratory dormitory yaba mura itotabwati. We are eagerly waiting for it. Isegocha na bego konya abana because right now dormitory babwate igere ya mabati which is not recommended by the ministry, lakini ende ministry ya toala wete isengenje konyora tuanyore the funding iye gochigocha. Eskuru yende neria ya Kianginda egotoka ewadi eyo ya Busamaro ase barabwo babwate omuchando bwa machi batabwati enyumba y'uburaro nonye neyemo chipara chindonge echo chiweika eskuru eyo anene asingaki yembra egati yemechando ende menge urigere buya kuna matokeo itabera mayakuru mu myaka ya 3 abayibori abange banyagire gutu uchaga kurware bako kaganga tubwate boarding kani school jaitogere ede school bona yabere challenge yanda sana ase konyora abana kurware nonyo konyora abandi bari batete kusoma gaika bari konyozinge tubwate dom
Kubatekana na machibu ya matemwa manene nigo eskuru ya Nyachururu barigetie emin ya isa naibere nechinukta inye abwase eskuru ya Kianginda baikia emin ya isa naisato nechinukta isano. Jina naitwa Oscar Kagali, principal wa Kianginda Secondary School. Imekuwa matokeo bora na hii imekuwa an improvement kuanzia 2022 tumekuwa tukiimprove gradually. 2024 last year tumepata 8.5393. Hingo ripoteri ya Getembe kurwase ebunge eyeiga ya West Mugirango egotoka imeye county ya Nyamira Njefatgad Hisemba. Mancho muligere tugera nase county ya Kisii ritukolia lero niga abateneri bali bagotenera gosoko bamana bakurigereria igoro ya mangane yo bosaidi gosobo site banyarakaba bagukira nase county ya Kisii banyaka bagosanga amo nabaralia abona kurwa amaigerio gochiese abaralia kuba mono igoro ya mangana yo bosaiti aboigo asebanyarakaba abakurwa obasemia aho gochia ase abaralia kuba mono kurwa asorgongo rwagusi eyubwatendia county ya Kisii aboigo county area ya Nyamira. Calvin Oredi, mkuu wa kitengo cha mahusiano mema katika idara ya kulinda mashahidi nchini Kenya. Tunafurahi sana kuja hapa Kisii County ambayo pia inahusisha Nyamira kuweza kuongea na wanahabari katika eneo hili ili waweze kupata ufahamu mwema wa kulinda mashahidi nchini Kenya. Na tuwajua kazi ya wanahabari ni muhimu sana kuelezea wananchi wote ambao wako katika eneo hili wakiwa na tishio lolote na hao ni mashahidi, wasiwe na hofu na shaka, watupigie simu wapate ule usaidizi ambao wanatakikana na mambo ya crime huku iweze kupunguka, kwa sababu tunaona kwamba mashahidi wengi kesi inapoendelea huwa wana ule uoga wa kwenda kutoa ushahidi. Sasa tunapokuwa hapa tunataka tuwapee hakikisho bora kwamba wasiogope na wasitishiwe tena. Tupigie simu na tutafanya kila tuwezalo wapate ushahidi ambao watakikana ili kesi zilizo mahakamani ziweze kuendeshwa kwa muda unaofaa na haki iweze kupatikana. Mania paradia bagusi directora se afisi itoga igatukoroka nka Kisii Media Hub sitwabwate training na abasana baita abasakoro national government gari ase ebintuka nka Witness Protection Agency bagocha bakwegera haki ya witnesses and bakorenda nka bari basereri wa mapiki magimabo babe safe babe secure derinde basiria magimabo so twarenga iga members yane bare 30 twari kuwakilisha abandi bamintu nditwanyora amasomo au tuwakira organization ya serikali tukayakira ngambiemo nditwabasabire ngana inde bache baicha abandi rinde members bonse banyora amasomo na omwancho muligere tugera nase county ya Kisii kuba mono chinsemo chia kitutu cha North nigo abamenyi besbunge yo kuba mono nsemo ya sensi ase ekenyoro gyeitare bali no mogoko magiga iyo burayi bomujumbe Chavet Mukanya kuni nyakundi kwanekya buna banyarika bakonyora edaracha gosoboraro ubukonya bwabere boko basumbu asegeke getambe molikito Daniel Ontiri na mange na sensemo ya itare hiye kutoka imeye ward ya sensi ase bunge ya kitutu cha North imeye county ya Kisii asaba menyi bense meiga bagendete ko kerege tambokero yokorosi kwa kubororo wa Jeremia bogotoka ase junction ya itare no kongorerwa epara ya kurwa itare kogenda Nyakenogo wikasensemo ya Nyanchogu inse yoborai wo mujumbo bomuye umuske Jafeth Mokaya Nyakundi itambokero abange babo bagokera initially pale yenda agaitekire ina yari umuchumbe atoroseriri itangani twarorire uburabu bw'umuchumbe witira se pale yatoroseri murochenge irami inkare agobora robombu arengo anemete yatu akabekire twaitira pale yemanyekarete nga itara chari yari ya Jeremia
naende koruguria cheremi kanini abana ba cheremi abari gocha babike emete iga emete yarenge mata twagecha twarosia oburaro mpaka buna bono gaikire goikerega omwesimi gwachire gokoraki achire gotobekera etaracha ya kisasa igo ritang'ani ndamwirani ng'ambu ya mono ase egasi atokoreire muno omochumbe nonya arenge para ye county government lakini sauri twarera mono otororeire amabera okorereki otoroseirie etaracha asinsemiga mwaro munene bobomenyi na bana boda boda nigo abange babo basirie magima obwatekana no kubwateranigwa asemi basokana au asobora roboiga na abande koirwa na mache na mono chingaki cha botuko ikikirete umusike nyakundi kobeka chibese na koeneke buna bwarosigwe eriko keania ebikore bingabune biga oboigo bunencheremo yokubaikiraniria magendero atobete tubwato mogoko tabe twatoroseirie para kimuranje ande tokoenda etundu bari na erensari twatambuka buya taracha buya abangi nabagaka na kimoroje bamwiraniria nyakundi ng'ambu ya mono na koriera gocha kogenderera kumubwatisia na koeneke buna bagenderere kumosuguma erikiranie ekirenga kyae asoborai igotokwiraniria omwesimi gwa mbuya mono ekiagere bare ekonyeto chandete itori goeta yani na pigipigi nemete yakabekirwa ororo twamwiraniria mbuya mono sana umusike Jafeth mukaya nyakundi negati ya babonge kurwa serogongo rwagusi abagenderete gokoromo kya kigima asi chinsemo chawa sokwenekeria baminya magendero ubuya bubenete gokobigwa gocha sichibonge chinde iria bamenyi boigo bagokera magendero kurega se county ya Kisii litrane ngoruku Daniel Untiri mwanchumo ligeri ligo ikirabo no tokwenda omutimoko omokeigo tokwirana tunyaka batogo soase kiongachi gosori nyara kwa yunko gumanyia kubwa mono igoro ya Kenya Premier League amona mamirani ya achani ase gotabagabune timu iyekoyo ya Kenya Harambee Stars niyo yabegetu asalia sa Kongo agatabanga group of death. Nilan Hub neye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures asiligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au na bwego chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora ne buno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater na bwego chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke asoko beke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu biga ngorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano ibere kyanda eyemo isano ibere isato kyanda ibere inye ose enote sano ibere isano nesato ibere inye eyemo inye isano ibere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub where style comfort and quality meet. Getemba Television ekionga kiamamogusi.
Na mwancho moligelia asensemelia ye chikosori nigo kosori gosengoyo ya Kenya Premier League amambere ni gagendrete asebonigan komanyigwa buna timu ya Tusker na retanga ine ACMS ya mambrani yo ase ebwata chi point ya 22 na yemaga yoko yikora timu ya Posta Rangers chigoli bere gose chigoli sato asebere litukoli goro na boigo timu ya Bandari nero nigo yanyata kaba geko nyingira Kenya Police lituko ligoro. Amefanya makosa pale Job Ochieng na kuwapa sadaka Shami Mwinyi Kibwana mapema kweli kweli, kabla hata kuko jameza punje ya mchele tayari wameweza kufungwa hapa. Walikuwa na jiamini kweli kweli. Charles Silaoma akaicheza back pass kwake Job Ochieng, touch yake ya kwanza ikamsaliti, lakini alikuwa na vizia pale kwa ubora zaidi mchezaji Shami Mwinyi Kibwana. Shami na Sotsi, tuone itakuwaje. Abu Jomar analeta ndani huko, cheza uzuri kichwa na kitu mpaka ndani. Mechi yenye magoli kweli kweli. Brian Okoth anafungua kaunti yake ya magoli ndani ya Kenya Police. Daniel Sakari Macheso narusha ndani huko, ametoka langoni na kitu kimejaa ndani ya kamba. Ili rusho uzuri na Daniel Sakari akapigwa kichwa kama mshale. Alfred Leku alikuwa na goli lake bench kule, lakini alirusha mithili ya kona. Kipa tayari alikuwa ametoka langoni. Kelvin Opio Odongo banda. Oliver Maloba anaingia katika space ile. Oliver Maloba alichokifanya dhidi ya Simba Nairobi anakifanya tena. Top shotter Oliver Maloba, huyu anatokea bench na kufunga tu. Cheza Daniel Sakari, jaza ndani huku nini, bado wamepata goli dakika ya jioni kabisa. Ni Marvin Omondi na Bwire, wenda amewapa alama zote tatu mafande hawa. Ametuma barua na likafika ndani ya GPO kule. Cheza naye Victor, lakini ni mali yake. Fabian Adikin Bates ametoka na mali. Thomas Omole Odhiambo Avieta ameiweka kambani kama Avieta tu, amepiga kibao mpaka ndani. Wow, what a goal! Na mwancho moligerali togoikalia se amamberani ale maketemna Chan nigo timu ya yengoyo ya Kenya Harambee Stars yanyata kubage kwenyora asa kongwesi yanyata kubage kubekwa ase drogo se grupu mayetemna group of death ase gochia ko gosolia amone timu ya Morocco, timu ya Angola, timu ya DR Congo na boge timu ya Zambia. Ase grupu ya kabire Tanzania, Madagascar, Mauritania na Burkina Faso na Kameruni na chiko chikonyara kabachi kukosolia. Ase grupu ya gatatu Uganda ni Equatorial Guinea na boigo grupu ya kane Senegal, Congo, Sudani na boigo Nigeria. Na kubatakana amone dureyo gose morobelio yo bwechiko soribne chiko chikogosorigwa nigo omokonyi bumunyakerogo bwekiombegia FKF gosikio gotendera mupira iga Kenya Magi Donald Mariga nyatoka baga ukwanira igoro yegetambo kirekio kebekwa timu ya Kenya sayo kolenda sarogati ogosemelinga timu ya Kenya na beira nyare ko buya nonya kebekire asayo akongwa sakonga group of death na boigo omowasiri bwechiko sori omoskesal muvuria na riniganya nyatoka baga gutugutira rebuna ense ya Kenya gosetali okuyariga ni kwagerete amamiranywa gasukwa mutwe kobwatikana buna aroberie gochi gokoreka. Imekuwa I think iko poa kwa sababu we have we can say group of death na hizo ni game kubwa sana na I think sisi wa Kenya inatuonesha lazima tu prepare well to tackle those. Lazima to work hard na tutaanza na preparation. We have to prepare well for our team and we have vile imepospondiwa we have time to prepare. Tutaongojea alafu games zikikuja we are ready. We are ready. Story ya coach at the moment we have Kimanzi and maybe kukikuwa na kitu ingine maybe we'll let you know. Huo ni umbea kabisa na fitina.
kwa sababu hata ukiangalia taarifa ile ilipeanwa na rais wa CAF hakuweka lawama kwa nchi yote. Kwa hivyo kama kuna mtu ana fikra hizo tutazipuuzilia mbali kwa sababu ni umbea na fitina. For the first time, this is a very big celebration for Kenya, and is a big celebration for soccer, you know, in Mwancho mworigereria habo ntokorera ekionga chinsa ibere ase magaroba ya rero incheni gongoro kwa runyo toto nyangiri na oyutwa waterna kwa ntemi menyeriryo nigakorwa Wilson Makoli na wekora nsemo ya transmission nigo akoro kwa DJ Atsani kolende kunyira tu nigo tokaenda nsemo liende ya studio tunyaga batokumira no munyagitari kurwase enyagitari ya World Fit Health Center Daktari Kena Mose Onzarigo tunyaga batokorigereria igoro yokomenya obuya kebochenu. Togende amonu gustaba torra mokia maiso. Para